Imana yarandokoye jana mu Freemason. Mungu amemuokoa, alikuwa Freemason. Na papa na mama na wa Freemason. Papa na mama walikuwa Freemason. Twavukiyeyo twese. Tumezaliwa ndani sote. Hama baca bafatira ku ishengero ngiye ku cyumuntu. Ni kuruhe rusengero bagufatiye? Ku rushengero rwa Evebu. Ilikuwa kanisa ya Evebu. Ngo muntu bari bamugutumye bo ba Freemason. Twe twagiye turi abantu babiri. Hama turamuteza imishwarara aragwarira mu rushengero. Walikuwa walitutuma tu wawili, tukatuma moto ikashika kanisa. Mu rushengero nk'ubu ngubu nko nyene. Kanisa kama hii. Hari higikorane twari twigiriye muri mishozi wacu hama baca baradufata. Palikuwa mkutano, walienda kwa mishene yao wakawashika. Ahanga nta bene wanyu uri murabonamo? Sa? Hano nta bandi ba Freemason uri murabonamo? Hakuna Freemason fulani unaona hapa? Oya. Nta bobonamo? Oya. Mama wawe arabizi se? Baciye banca mu muryango ubumba ku muntu. Walifika wananitoa katika familia sababu ameokoka. Ariko babo baracari yo nyine. Babirimwo bose na papa na mama na batoyi banje na mukuru wangu. Wote baba mama wadogo zangu na dada zangu bado wangali kwenye hicho chama cha Freemason. Bambwiye ngo kuri Noel ngo ntujuje ingunguru 25 z'amaraso ngo baroca banyica. Wamemwambia kama hajapata mitungi 25 ya damu atakufa kwa Noel. Ngo nataronka ingunguru 20 ubwo harimo nk'abantu bangahe? Babari beshi cyane. Ngunguru 25 ya damu huwa ni watu wengi sana. Na kama haipati kwa Noeli atakuwa pia yeye sadaka. Maze kwica nk'abangahe? Jena kijijwe maje kwica abantu beshi kwa jena hatangoye kwica afite imyaka 9. Nimeua watu wengi, nimeangia kwa Freemason nikiwa na miaka 9. Mana ukianeza kandi bantu habaye twongeye twanezerewe kukuntu utwitayeho ariko dufukamye imbere y'amaso yawe tubabarire ibyaha byacu Mana twagenze haba kuri kamera musaba Imana ibababarire ibyaha ibuka uko wagenda ibuka ibyo wahodzemo ibuka uko wahoze ugenda uvuga ariko isana kakanya wongere wegere amaraso y'umwagazi w'Imana Yesu Kristo yongere akumanukire. Senga cyane uhamagaza amaraso y'umwami wacu Yesu. Senga cyane uhamagaza amaraso y'umwagazi w'Imana Yesu Kristo. Mana ugiye neza kandi Mana uhambaye. Mana yo kwizegwa kandi Mana yo kwitsikirwa. Mana kibirenge kizima data twese turi imbere yawe duciye bugufi imbere y'amaso yawe. Ibuka ibyaha wakoze. Mana muri twege hari abasambanye. Mana muri twege hari abivye. Mana muri twege hari abagendanye inzigo. Mana muri twege hari abavuye mu buntu bwawe. Mana muri twege hari abagenzi uko bitari bibereye ariko isana kakanya uko turi uko tugenda uko tumeze uko tuvuga byose tubikezwa wewe. Niyo mpamvu dusabye ngo utubabarire inginga Yesu yongera kubabarire. Turakwinginze mwami Yesu tubabarire. Mana nyene cyubahiro Mana ugira neza Mana Isaka na Yakobo twongeye kurenguka imbere yawe mwami turi munsi y'inyundo zawe abagaragu bawe twongeye guca bugufi kugira ngo utubabarire mwami wanje ino saha nuno munota twagenze uko bitabereye turabanyeshari turaca imanza turanungunika turabesha turica n'abacokoranyi twararaguje twaridodombye mwami twagenze uko bitabereye inyambaro zacu intambuko zacu Mana twagiriye ubwibone twarishushanije n'ivy'iki gihe turakwinginze tubabarire wera wa Isirayeli tubabarire aho twaraguje aho twishe mu mvugo aho twishe mu ndabo aho twishe mu buryo butandukanye aho twagendeye mu byaha bya kameremere byadutandukanije nawe mwami tubabarire ibyaha by'abasogokuru n'abasogokuruza ari ibyaha byadutandukanije nawe Mana twarisambanije twarabaye abasambanyi twarabaye ibisuma twakoze ibyaha bitandukanye nico gituma turi hano mwami turabanyantege nke Mana turakonyera mu byawe turakwinginze tubabarire ino saha nuno munota mwami twese dutunganye dukure ko gasemwa n'amarabaga isengero ryawe nuribabarire ubwoko bwawe nubababarire Mana aho turi hano abaprota
umuntu wese ari hano umubabarire, tubabarire wera wa Isirayeli, dukure ko agasembwa n'amarabaga, amazi n'amaraso waviriye Igorigota, byongere kutweza rwose, bidutunganye, bidukure ku icaha n'akaha. Tubabarire Mana, dukure mu gitabo cy'imanza, udushyire mu gitabo cy'ubugingo. Mana ugira neza, Mana uhambaye, ntabwo tworambirwa no kuvuga izina ryawe tuko turasaba imbabazi. N'ubu niyi sana aka kanya turacari imbere yawe turira, ongera utwandike muri cya gitabo cyawe cy'ubugingo, nitwagera iwawe tuzobe tunezerewe. Urakoze rero ko wumvise gusenga kwacu kandi ukaba utubabariye, ni kubw'izina ryawe gira Yesu. Ameni, 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 ameni. Haleluya. Nimwakire imbabazi z'Imana kandi umwami Yesu abababarire. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwami Yesu yongera abababarire. Reka tuzamurire icubahiro Imana. Haleluya. Amen. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Yemwe kano kuri kw'Imana hari Imana ikomeye hambaye. Imana yarakoze iraturunyikira umwongere mwiza akoreshwa n'Imana. Aha nahaboneye ibitangaza byinshi Imana yankoreye. Jewe naje ngandi umuntu amerewe nabi cyane rwose, nari hafi kwiyahura ku bibazo nari mfise bindengeye by'abarozi benshi cyane, benshi bampiga. Mugabo ubu Imana yarabanjijije, Imana ishimwe, muyamashe n'umushobora. Ikindi kandi noshimira Imana, ejo bundi nyene muri iyi ndwi nyene tumaze dusenga, yemwe narimerewe nabi ku munsi wa gatandatu w'indwi heze, ngwaye amenyo, none amenyo nayo yarakize. Nari ngwaye umutima warakize. Ibyo byose ni by'Imana yakoze, aho sinagiye kwa muganga. Reka twongere Imana amashyi menshi kuko iyo ntayo irabereye. Haleluya, 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 haleluya. Nuko mukomera amashyi Imana. Abakozi bo ngaha bose bakorera Imana bo ngaha bose muze mububahe, barahezagiwe. Amajambo bavuga n'ay'ukuri, bakoreshwa n'Imana yera y'ukuri. Yemwe abumvishe gushinga intahe kwanje, Imana ibahezagire. Murakoze. Yesu ashimwe. Amen. Nanje nari ngiye gushingira intahe Imana ukuntu yangiriye neza. Jewe ndakoresha umutahe w'ibihumbi 200. Uwo munsi ndahomba, ndongera ndahomba kweri ndashikayo. Hamayero umunsi umwe ndaza gusenga, pastor aratubwira ngo abantu mwese hano niko ndabona abantu bamaze guhomba umutahe wose uragirako. Tibambe barunguka, ivyo bikaguma biduga, abandi nabo bikaguma bihomba. Jewe rero uwo munsi cambuga ati yo Mana nanje ni jewe kweri. Ti umutahe wanje wagiye nakoresha 200 isigaranye ku bihumbi 7. None ga Mana, nta mahera y'inzu ndiko ndabona, nta mahera ya rasiyo ndiko ndabona, nta mahera y'ikibanza ndiko ndabona, je bizogenda gute? Asharavuga ati ubu mwese abo niko ndabona bahombye, mugiye gusubizwa ivyanyu. Burya ngiye ndadandaza candaronka ibihumbi 10 vya ca kibanza, candaronka n'amahera y'inzu, mbona amahera aragarutse, candabona nawe mutahe wanje uragarutse, byose mbona biragarutse. Niwore guhera nino saha ndacashingiye intahe Imana ko umutahe wanje wagarutse, nirasiyo ndayironka, n'amahera y'inzu ndayaronka, ubu unyanuko nyene byose narabirose. Abumvise intahe yanje bashingira intahe bakomera amashyi Imana. Yesu nabahezagire. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jewe nitwa Bajyamwabo François. Jewe naraze ngaha ngwaye ikintu mu mutwe c'igihute, caraduze imitwe 2 3.
ariko maze kuza ngaha baransengeye kirakira. Nasenze ngaha iminsi 3 navuye ngaha naboho uruntu rwaratwe kumvikana. Haleluya, 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 haleluya. Imana yamukijije igihuta cyo mu mutwe nawe irazi gukiza. Haleluya, 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 haleluya. N'abahinga ari ibihimba byo mu mutwe batabaga ngo barabe, ariko ngo yageze ngaha Imana imukorera operation biciye mu mwungeri. Reka ndakubwire nawe uyu munsi araje gusengere ibyo wari umaranye imyaka n'imyaka birahinduka bisubira mu gisubizo mu izina. Murakoze. Mukuri jewe narabonye Imana ngaha kandi abakozi b'Imana bo ngaha barakora cyane gose. Imana iri imbere yabo. Nukuri jewe ndasinga intaye cyane gose nzimice ko ngaha hari Imana ihambaye, Imana ikomeye, Imana ihambaye cyane gose. Imana neza yitwe. Amen, amen, amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yamagaze ngaha nshimira Imana ku byiza nkoreye. Naje ngaha fisinda irengeje amezi 10 y'umwana. Je ngaha twara abakenyezi babiri kwa muganga bari bambariye ko bazombaga, ariko naje ku munsi wa 4 ku munsi wa 6 nibarutse neza. Ico kintu ndagishimira Imana. Haleluya. Urumva yaje ngaha afise inda yamaze kurenza igihe, tubifate mu kirundi suko nyene yari maze kurenza igihe, ariko ngo amaze gushika ngaha umwungera musengera hari kwa 4 kwa 6 aronka umwana. Haleluya. Reka nawe uno munsi aragusengera uyu munsi nyene ejo mu gatondo ubona igisubizo. Awumse gushima kwanje mumpera amashimana. Amen, amen. Haleluya. Amen. Ku mazina nitwa Byuka Dusenge Chantare, ngomba mvuga iby'Imana yankoreye mu ibihe. Jewe ndashimira Imana ukuntu yanzigamiye umuryango, nkongera gushimira Imana ukuntu naje ku munsi wa 6 meze. Ku munsi wa 5 jewe sinage narimbyimbyinda kuko bari barampaye ishano, ariko umwongera maze kunsengera ubu ndamerewe neza nta ngorane mu mpera mashimana. Umvise naye yanje igarukiye aho nyene. Murakoze. Haleluya. 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 Amen. Haleluya kandi. Amen. Haleluya. Haleluya. Ahazina kanje bantazira ndayisenga Beatrice, ariko izina je nahawe n'abavyeyi banje ndayisenga Chanciera ariryo chance. Ndashima Imana kuba yankuye mu wa Satani ikanshira mu canzo c'Imana. Kwa 6 beshi barambonye mubazanye mbe yarameze gute, je sindabizi. Nobaza wewe waraje kwa 6 niwe nobaza. Amashimwe yanje yarayo. Haleluya. 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 Muribuka uyu mukobwa ukuntu yarameze kwa 6. Abari ngaha tutiriwe turabisubiramwo. Reka dukomere amaso Imana ku by'ivyo Imana yakoze igitangaza. Imana yamubohoye, Imana yamugiriye neza, Imana yamukuye mu bapfuye, Imana yamukuye mu gobo kwa Satani ikabisubiye kumwicaranya natwe, akabasubiye kuvuga izina ry'Imana akomeye, akabasubiye kugenda akomeye. Haleluya. Samura ibiganza bye mu kibanza cyawe, inua mikono yako nafasi yako, uhumirize ku maso yawe gatoya, funga macho yako, vuga uti Mwami Yesu, sema Bwana Yesu, ndagushimiye kuri Imana yanjye. Asante Mana uko Mungu Zina wangu, ryawe rihabwe icyubahiro. jina lako litukuzwe. Ndagusavye ngo ungirire neza, Nahitaji unitendee vema, ndakeneye kubona ukuboko kwawe, nahitaji kuona mkono wako ukugenderera abandi, unavyotembelea wengine, nanjye ntunsige, nami usinipite. ndagukeneye Mwami, Nakuhitaji Bwana, babarira ibyaha byanjye. samehe dhambi zangu. Hari ahantu nagize intege nkeya, Kuna mahali nimefanya udhaifu, hari ahantu vyangoye, kuna pale nimesumbuliwa.
nambaye umubiri nimevaa mwili, ndagusavye imbabazi nahitaji msamaha, unyeze kandi untunganye, nioshe na unitakase, nanjye mbonerwe nawe, nami nionekane nawe, mbonerwe nawe, fikiwe nawe, mbona ubuntu bwawe, nione rema zako, mbona ukuboko kwawe, nione mkono wako, mbona imbaraga zawe, nione nguvu zako, mbona ubushobozi bwawe, nione weza wako, mbone gukira kwawe, nione kuponaji wako, mw'izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, amina. amen. Barashobora kongera kubyagira, Unaweza ukakaa. tuzamura Imana icyubahiro, Inulia Mungu tukufu. turebe niba hano harimo abashyitsi bahageze aryo rya mbere, Kama kuna wageni ambao ni mara ya kwanza kufika hapa, tubasabe bave hasi tubakire dukomera Imana kwa amashyi. heshima ya Mungu naweza simama, tunapigia Bwana makofi na vigelegele. Shangilia kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Shangilia, shangilia. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka tubarambureho ibiganza tuvuge ngo Imana ibagirire neza. Mungu awabariki, Mungu awainue, Mungu awape pesa na maisha marefu na haja ya mioyo yenu. Mwongere muvyagire, Imana ibagire Kaeni, neza. Mungu awabariki. Nizera ko hari ikintu kiri buze kukubaho uyu munsi. Imani yangu kuna kitu kikubwa kitafanyika leo. Imana yatandukanije iminsi, yatandukanije n'ibitangaza ku bantu. Mungu ametofautisha siku na kafanya tofauti ya miujiza. Imana ibagirire neza. Mungu awabariki. Ndashaka kugira ngo saa 9 mbe mbarekuye dutashe. Nahitaji saa 9 kamili iwe tumetoka. Haleluya. Amen. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Bila kukawia tunasoma maneno ya Mungu. Turiruka tugere mu bami ba mbere ibice byaho 17. Wafalme wa kwanza sura 17. Umurongo waho w'umunani kumanuka. Mstari wa 8 kuteremka. Turasoma mu izina rya Yesu. Tunasoma kwa jina la Yesu. Haravuze ngo maze ijambo ry'Uhoraho rinza ko neno la Bwana likaja ritiva hasi uje Iserafati mu ntara y'Abasidoni, akaniambia inuka na uende ushike kule wa Sidoni, abariho uba mahali utakapoishi. Raba ngeze umugore w'umupfakazi waho, amefika kwenye mwanamke mjane wa mali hapo, kuzokwama kugaburira ili atakulisha. Nuko akora inzira aja Izerafati, na gisa ataendelea njia kwenda Yoshafati. Agishika ku irembo ry'igisagara, alipofika kwenye mlango wa mji, agize cya abona umugore w'umupfakazi ariko aratora udukwi, akaona mwanamke mjane akiokota kuni. Eliya aramuhamagara aramubarira ati ntabara urabe icyo wanzimanira. Eliya akamwambia nisaidie angalau kidogo ya konzi ya chakula, umutuzi two kunwa. Amina. Nipe maji ya kunywa. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Baba katika jina la Yesu wa Nazareti, buri wese nafunge ku maso yedusengana Imana. funga macho tuombe. Ndagushimiye kuri Imana igira neza. Asante maana kwa Mungu naitenda. Ndagushimiye imbaraga zawe zikomeye. Asante kwa nguvu zako za ajabu. Ndagushimiye kugira neza kwawe. Asante kwa matendo mazuri. Uri Imana iherekeza ijambo ryayo, Mungu na support neno lako, ukarisohoza icyo waritumye, unatimiza yale malengo yako. Ndagushimiye kubwo bwoko bwawe buri hano. Asante maana taifa liko hapa, bategereje kugirirwa neza nawe, wanahitaji kutendewa vema nawe. Reka imbaraga zawe zimanuke gukora ibitangaza, zako za ajabu zitende miujiza. Reka umanuke kwigaragaza. Acha uzirike mali hapa. Ndakubita hasi kwishyira hejuru kose. Nangusha kila kinachojinua. Buri imbaraga zose ndazivuguruje. Kila nguvu chafu na nyamanzisha. Reka imbaraga zawe zikora ibitangaza. Weza wako tende muujiza. Imbaraga zawe zikora ibikomeye. Weza wako tende makubwa na machafu. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amina. Amen. Niba ari fagitire wenda muyinyake, ariko mureke dukomere Imana amashyi. Kama kuna vakini jaribu niombe nitakulipa. Ayo mashini bara Imana tuyakome cyane. Kama hiyo mikono ni ya Mungu naweza ichapa. Haleluya. Amen. Tuyakome tuyazamura Imana gato. Piga ukipandishia Bwana mikono.
ukwezi kurimo kuratangura twari turiko turarwana n'imbaraga z'abarozi. Mwezi ulipoanza tulianza pambana na nguvu za kichawi. Kandi twabonye Imana iri kumwe natwe. Tuliona Mungu pamoja nasi. Buriya iyo twaje imbere y'Imana naho igitangaza kitaba ko kanya. Tukija mbele za Mungu bila muujiza sahihi. Igitangaza kiba cyamaze kuba. Muujiza uwe umeshapatikana. Kandi iyi Imana yakurungi iki gitangaza Satani ntabwo ashobora kukikunyaga. Tena Mungu akituma muujiza Shetani hawezi kunyang'anya. Twabonye ukuboko kw'Imana, tubona Imana igira neza. Tumeona mkono wa Mungu akitenda vema. Hari umuntu ufite amaboko abiri ngo tuyazamurire Imana gatoya. Kuna mtu ana mikono miwili tuinulie Mungu. Mana wumve aya mashya kumwe n'ayawe. Bwana makofi napigwa ni yako. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ishirwe hejuru. Jina lako liheshimiwe mara tena. Hallelujah. Amen. Ndaza kuza gusengera abarwayi. Nitaombea wagonjwa. Ndaza gusengera imitwaro yanyu. Nitaombea mahitaji. Ariko reka mbanze mvuge ku ijambo ry'Imana gatoya. Acha tuongelee neno la Mungu kiasi. Numvise nshatse kuvuga ku ijambo ry'Imana gatoya. Najisikia kuongelea neno la Mungu. Dusomye amateka y'umugabo witwaga Eliya. Tumesoma historia ya mtu anaitwa Eliya. Biblia ivuga ko Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Neno inasema Eliya alikuwa mtu kama nasi. Yaratuye mu mujyi witwa Gereyadi. Amekaa katika mji unaitwa Gereyadi. Ariko Eliya inzariza kumwica. Lakini njaa ilikaribia kumwangamiza. Arangije ava mu gisagara kiwe. Baadaye akatoka katika mji wake. Aragenda ajya mu gisagara kitwaga Tishubi. Akaambia katika mji unaitwa Mshubi. Jewe naratangaye abantu b'Imana. Ajabu watu wa Mungu. Uburyo nabo bashobora kugira inzara. Jinsi wanaweza lemewa na njaa. Ahantu witwaga iki gisagara mbabwiye. Wapo wanaitwa kwenye huyo mji na waambia. Higeze gutera inzara ikomeye cyane. Waliwahi pigwa na njaa kubwa. Iyi nzara iza kuza kugera no kuwitwaga Eliya. Njaa ikamfikia hadi Eliya. Biblia iratubwira ngo arasuhuka. Maandiko yanatuambia akaondoka. Ava mu gisagara kiwe ajya mu gisagara kitwaga Tishubi. Akatoka katika mji wake akaambia Tishubi. Amaze kuhagera niho hantu Imana yigaragaje ko ari Imana. Alipofika Mungu akazirika kama ni Mungu. Iyo inzara itugezeho twese, kama njaa inatufikia sote, n'abantu bizera Imana hari igihe bageraho. Na wanaoamini Mungu kuna wakati na wafikia. Iyo ubukene buje, kama umaskini unafika, hari igihe n'abantu bizera Imana bubageraho. Kuna wakati wanaoamini Mungu wanafikia. Igihe ibibazo bije, wakati shida inakuja, hari igihe n'abantu bizera Imana bibageraho. Waaminio pia shida na wafikia. Ariko uburyo bahagarara mu kibazo, lakini jinsi wastamili katika shida bitandukanye n'abatizera Imana. Ni tofauti na wasiomjua. Abantu batizera Imana mu bigeragezo, watu wasiojua Mungu katika jaribu, birukanyira ku bapfumu, wanakimbilia katika waganga wa kienyeji. Abantu batizera Imana mu bigeragezo, wasiojua Mungu katika shida, birukanyira kuri bene wabo, wanakimbilia ndugu zao. Abantu batizera Imana mu bigeragezo, wasioamini Mungu katika jaribu, bamwe bariyahura bagapfa. Wamoja huwa wanajinyonga wanakufa. Abantu batizera Imana mu bigeragezo, wasioamini Mungu katika jaribu, bamwe barahunga bagatoroka. Wengi wanakimbia na kuenda. Ariko abantu bizera Imana, lakini wale walioamini Mungu, bamenya ko Imana yemeye ko bibageraho izabibakuramo. Wanajua kuna mahali Mungu anawatoa. Ndagira ngo mubwire ngo ikigeragezo cyose kije, nataka nikwambie jaribu ikija, ntabwo kiba ari cyo kutwica, si kwamba kinakuja kukuua. Ni ikigeragezo kiba ari cyo kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Ni jaribu ya kuinua utukufu wa Mungu. Nyiganza mugenzi wawe, tikisa jirani yako, umubwire ngo Imana igiye kongera kwihesha icyubahiro. Mwambie Mungu anakuja kujipa utukufu mara tena. Ntabwo abyemeye nari nguhanuriye, nilikuwa nakutabiria hajakubali. Mubwire ngo Imana igiye kongera kwihesha icyubahiro. Mwambie Mungu anaenda kujipa utukufu. Haleluya, haleluya, amen. Mbabarira ubikore mu kwizera, umunyiganze umubwire ngo Imana igiye kongera kwihesha icyubahiro. Utikiso mwambie Mungu anakuja jipa utukufu. Ntabwo ikigeragezo cyose ari ikigeragezo cyo kukwica. Kila jaribu si ya kukuua, ahubwo nicyo kugira ngo izina ry'Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kuna ingine na kuja inue utukufu wa Mungu. Tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima.
nabonye inzira zose zugarwa, nimeona njia zote zimefungwa. maze kubona izo nzira zose zugawe, Nilipoona zote zimefungwa, nza kuza kubona Imana ikugura indi nzira. nikaona Mungu anafungua milango. Uranyumvishe? Unanielewa? Uranyumvishe? Unanisikia? Nabonye isoko yawe iziba, Nimeona kisima chako kimekauka, mbona umusozi wose utobotse amasoko, nikaona milima yote imekatika kuwa chemchem. ayo mashyi tuyakomera Imana. Hiyo mikono kama ni ya Mungu naweza ichapa. Uyu mugabo witwaga Eliya, Huyu baba anaitwa Eliya, birangije arahanura avuga ibintu Imana yari imubwiye, baadaye akatabiri mambo Mungu alimwambia. ariko arangije nawe afata umwanzuro agira ibindi yiyongerera. Alipomaliza yeye pia kaongeza yake, arangije aravuga ngo ndahanuye imvura ntabwo izongera kugwa, hazahera imyaka 3, akatabiri tangu leo mvua itanyesha baada ya miaka ndetse 3, n'amezi 6 itongeye kugwa muri kino gisagara, na miezi 3 hainyeshe katika mji huu, ndetse n'igihugu cyose nta mvura bazongera kubona. katika nchi yote hawataona mvua. Eliya amaze guhanura aya magambo, Eliya alipotabiri hayo maneno, birangije iyo mvura irabura koko. baadaye hiyo mvua ikakatika. Arangije agiye kumva ijwi ry'Imana, Aliposikia sauti ya Imana Mungu, iramubwira ngo va aho hantu uri, Mungu akamwambia toka ulipo, ugende ujye ku kagezi kitwa Ikireti, nenda kwenye mto naitwa Gireti. aka kagezi niho nzagutungira. Huyu mto ndipo nitakukuta. Eliya yumvira Imana, arangije aragenda. Eliya akamsikia Mungu akaenda. Amaze kugera kuri kano kagezi, Alipofika kwenye huyu mto, arangije ategereza Imana, akasubiri Mungu. Imana ikamurungikira ibikona bikamushyira inyama, Mungu akatuma vibombovombo Imana ikamurungikira ibintu byinshi cyane, akampatia vitu vingi, akazajya arya inyama n'umutsima, akakula nyama na agiye mkate. kwitegereza abona ka kagezi kitwaga Ikireti karakamye. Alipoangalia mto wa Tira kona imekaa, Arangije abaza Imana, akauliza Mungu, arayibwira ngo kano kagezi ko gakamye, mbona huyu mto nakauka? tekereza ikintu cyantangaje, Nifikiri kitu kilichonishangaza. Imana iremera kara kagezi karakama. Mungu akakubali hiyo mto ikauke. Yabonaga ko Eliya inyota itaheze, Aliona Eliya kiwa ijaisha, iremera kagezi karakama. akakubali mto ukauke. Yari ifite ubushobozi bwo kubwira ko kagezi kagakomeza kakazana amazi, Alikuwa na uwezo wa kubakiza huyo ariko mto, Imana irakareka karakama. lakini Mungu akaruhusu ikauke. Nta kintu yari hari ngo imugemurire amazi, Kile kicha kumletea maji, nta niri cyangwa rwenzori yari hari ngo bagemurire amazi, na kuna kingicha kumletea maji. iremera arakama. Akakubali ikakauka. Ntabwo yari yiteye ku kuntu ari bubeho, Hakuangalia vile ataishi, iremera kara kagezi karakama. akakubali huyo mto kauke. Hari igihe Imana yemera ibintu bikanga, Kuna wakati Mungu anaruhusu mambo yakatae, kandi ibifiteho ijambo rya nyuma, tena kisema neno la mwisho, ariko ikemera bigahagarara. lakini anaruhusu mambo yanasimama. Irangije iramubwira ngo va aho hantu, Baadaye akamwambia toka hapo, ugende ujye ahitwaga Izerafati, nenda Sempanato Zarefati. numara kugera Izerafati, Ukifika Zarefati, niho hantu nzagutungira, ndipo nitakukuta, kandi n'abantu baho bose tena na wenyeji wa hapo bazabona umugisha kubera wewe. wataona baraka kupitia Amaze wewe. kugenda agera Izerafati, Alipofika Zarefati, niho hantu yahuriye n'umupfakazi, ndipo alikutana na mchawi. arangije amutuburira amavuta. Baadaye akaongeza mafuta. Uwo mupfakazi abaho, Huyu mvulana kaishi ndetse n'abana babaho. pamoja na watoto. Ndagaruka inyuma gatoya, Narudi nyuma kidogo. Imana ishobora kuba ifite ijambo rya mu nyuma ku kazi kawe, Mungu anaweza kuwa na neno la mwisho kwa kazi yako. ikemera kagahagarara. Anakubali Imana isimame. ishobora kuba yemeye bigahagarara byose, Mungu anaweza ruhusu vyote visimame. ikemera baguhaga amafaranga Anakubali waliokupa pesa bakayahagarika, wakasimamisha pesa. ikemera umurozi akakuroga, Anakubali mchawi akuroge. ikemera ibibi bikakubaho. Anakubali mabaya ya Iyo kupate. Imana ibyemeye Kama Mungu anaruhusu, bikagushikira, anakufikia. iba yateguye ubundi buryo. Mungu ameandaa
imana yateguye ubundi buryo Mungu ameandaa ingine njia ili buze gukemura mw'icyo kibazo. ya kumaliza shida yako. Munyiganze umubwire ngo imana yabiteguye. Mutikiso mwambie Mungu amejiandaa. Oya, ndabona abantu batarimo barabyakira. Naona watu hawapokei. Muhanurire, muhanurire, muhanurire. Naona watu hamjapokea. Haleluya, haleluya. Amen. Mubwire ngo imana yateguye ubundi buryo Mungu ameandaa ingine njia ili buze gukemuramo icyo kibazo. atakuja maliza hiyo shida yako. Ndimo ndabona ashobora kuba atabitahuye neza. Naona kuna wale wachaelewa. Mbwira undi ku ruhande rwawe. Ambia aliye jirani mubwire yako. ngo icyo kibazo cyakuza. Mwambie hiyo shida ilikuleta. Imana yateguye uburyo Mungu ameandaa njia bundi butandukanye n'ubwo waruzi. ya giza atavitenganisha na giza. Imana ilibuze kugikemuramo. Mungu anakuja kuvimaliza. Reka tuyikomere amashyi menshi cyane. Pigia Mungu makofi. Haleluya. Amen. Abantu bumvise message dukomere Imana amashyi. Wale wanasikia huyo ujumbe. Nicyo nkundira Imana yo kavyara. Ninachopendea Mungu. Haleluya, haleluya. Amen. Hari igihe abantu babona ko bakurangije neza neza. Kuna wakati watu wanaona wanakumaliza. Ntabwo abantu bagushobora Imana itabemereye. Watu hawezi kuweza Mungu hajaruhusu. Kandi iyo Imana yamaze kubemerera, Kana Mungu akiruhusu, iba yateguye inyungu isumba ibyo bari kuguha iko na wewe. vile alikuwa aliandaa jinsi wangekufanya wewe. Akakwitegereza akavuga ngo mufungiye amazi n'amatara. Mungu akiamuru ukatie maji na Akavuga ngo mafuta. n'ubukuru ari buze kubaho. Anasema ninajua Ubundi utaishi. akavuga ngo nta rasiyo nzongera kumuha. Na rasio Ndebe sitakupa. ukuntu ari buze kubaho. Mungu anajua jinsi Ubundi utaishi. akakugirira nabi mu kazi. Mtu anakutendea Ndebe vibaya. ukuntu ari buze kwifata. Aya jinsi utaishi. Reka mbwire umuntu wari umaze igihe azengerezwa. Acha niambie aliyeaibika. Imana yo mu ijuru Mungu wa mbingu. ikaba yaremeye kuzengerezwa. Kama alikubali waibike. Iteguye uburyo ugiye kuva muri icyo kibazo. Anajiandaa jinsi utatoka katika hiyo Ugiye shida. kukivamo we. Unaenda toka katika hiyo Haleluya. shida. Amen. Kivemo, kivemo, kivemo. Toka katika hiyo shida. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Hari igihe umuntu aba afite udufaranga akakwishimaho. Kuna wakati mtu ana pesa anaringa mbele Akavuga ngo yako. nintaga amafaranga kazabaho gati. Anasababu kitu utakuwa na pesa ataishi aje. Agahora n'utuntu aguhaye agahora gucunaguza kugerenza kwa shaka. Anakupa tu vitu akikushimanga. Imana iravyanga. Mungu anakataa. Kandi n'uyu munsi iravyanze. Na leo anavikataa. Kandi n'ubundi izakomeza kuvyanga. Tena hivi ataendelea kuvikataa. Abantu bumva ko icyo kibazo Imana igishoboye mumvugire ngo amina. Watu wanaamini kama Mungu anaweza, sema amina. Ongera umvugire ngo amina. Sema amina. Urashobora kwakira ubundi buryo Imana iguhaye. Unaweza pokea ingine na Urashobora kwakira ubundi buryo Imana iguhaye. pokea ingine jinsi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana iguteguriye Zerafati yawe. Mungu anatoa hivi mbele yako. Iguteguriye Zerafati yawe. Anaandaa Zerafati yako. Haleluya. Amen. Mawombi, hari ikintu cyantangaje. Kuna kitu kimenishangaza. Iyo kano kagezi gakomeza kuzana amazi, Hii mtu angeendelea na tipua maji. Eliya akahaguma. Elia anabaki Yari hapo. kuzajya abona ibintu arungikiwe, Angeona vitu anatumiwa. ariko ntabwo yari kubona ibivuye mu mugisha wiwe. Asingeona vinatoka katika baraka za Mungu. Imana iremera ikamya kano kagezi, Mungu akakubali akakausha hii mto. itegura ubundi buryo bw'Izerafati ari bubeho. Akaandaa ingine njia atapitia Mwene ndani. data nshuti yanjye, Ndugu yangu mpendwa, ninde muntu wazanywe n'ikibazo kimwe hano nani anaweza kuja na cyangwa se shida ibibazo bibiri? ama shida mbili? Icyo kibazo cyawe Hiyo shida yako nakurahiye ukuri na kw'Imana y'ukuri. kuwapia kweli ya Mungu. Ntabwo bijya bibaho ko ndahira izina
ry'Imana mu binyoma. Sikubali kwamba jina la Mungu liaibike. Ni kosa ritabaho ntabwo ngenda rihira izina ry'Imana mu binyoma. Ni kosa kusema jina la Bwana. Ndakurahiye ukuri kw'Imana yo mwijuru. Na kuapia kweli ya Mungu wa mbingu. Ako kabazo kakuzanye. Iyo shida ilikuleta. Imana igahinduye ubusa. Mungu anabadilisha kuwa bure. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Hari igisubizo Imana iguhaye uzakite Zerafati. Kuna jibu Mungu anakupa uite Zerafati. Bisigwe ngo Imana imyihereye ibyanjye. Inamaanisha Mungu amenipa vya kwangu. Mubwire ngo Imana ikwihereye ibyawe. Mungu anakupea vya kwako. Mubwire ngo Imana ikwihereye amafaranga yawe. Mungu anakupa pesa yako. Imana ikwihereye akazi kawe. Mungu anakupa kazi yako. Imana ikwihereye iriba ryawe. Mungu anakupa kisima chako. Haleluya. Amen. Nta kintu kibaye. Hakuna tatizo. Imana irabihagaritse. Mungu anavisimamisha. Ndimo ndumva hari ikintu Imana ihagaritse ku buzima bwawe. Kama kuna kile Mungu anasimamisha kwa maisha yako. Irabihagaritse mu izina rya Yesu. Bwana anasimamisha hiyo shida kwa jina la Yesu. Neza ntabwo wabonaga inzira uko biri bugenda. Haukuona njia mahali ambapo utapita. Inzira yari imaze gufutika. Njia ilikuwa imefutika. Byari bibaye nkaho byanze neza. Mambo ilikuwa imekuchanga kabisa. Reka mubwire ngo Imana yo mwijuru. Nataka nikwambie Mungu wa mbingu. Iyo mwijuru. Mungu wa mbingu iteguye ubundi buryo. Anaandaa ingine njia ya kukukumbuka. Hari igihe umuntu aguhagurukira. Kuna wakati mtu akikuinukia akakuvuga amajambo. Anakuongea maneno machafu. Akavuga ngo nintongera kugaha amafaranga. Anasema nikiongeza kukapea pesa zangu. Kazagaruka kamfukamire. Katarudi kanipigie magoti. Kansaba imbabazi. Kaniombe huruma. Ndetse hariho naho waratanguye gusaba imbabazi. Kuna wengine waliomba msamaha. Kandi nabwo ntibagutahure neza. Nawa hawakukuelewa. Ndakubwiza ukuri kweli ya Mungu. Hariho umuntu umwe cyangwa babiri barimo baranyumva. Kuna mtu mmoja ama wawili wananielewa. Ariko nawe utantahura neza iyi message n'Imana yawe. Hata kama haunielewa hii ujumbe ni Mungu amenipa. Harimo umuntu umwe cyangwa babiri. Kuna umoja wala wawili. Usukuntu umuntu akuzengereza. Unajua vile mtu anakusimanga. Nahari ntabwo azabaho. Na pale alipo hata paishi. Akakubesha ngo nzagusabira n'akazi. Anakudanganya nitakuombea kazi. Kugira ngo nzakuvuganira gutya na nitakutetea hivi. Kabitegereza ukabibona. Unasubiri unakosa. Akabona akaryo ko kukwicaraho. Anapata muda wa kukuikalia kwa masengenyo. Akaguhamagarira isaha ashakiye. Anakuita muda anataka. Waba utemye no kuyita bakavuga ngo wari bibereye mu bindi. Ukikawia nakwambia ulikuwa muyangine. Abashe kugutahura ko hari impamvu nawe wagira. Asikuelewe kwamba kuna sababu naweza pata. Nabe yagutahura ko nawe uri umuntu nk'abandi. Asijue wewe ni mtu kama wengine. Ugasanga uhuye n'ibyo bibazo. Unakutana na shida. Ako gahinda umazemo igihe. Iyo shida unamaliza ndani siku. Icyo kibazo umazemo igihe. Iyo shida unakaa ndani siku. Ako gacengerwa umazemo igihe. Iyo zara unakaa ndani siku. Mu minsi 30. Mu siku 30. Mu minsi 30. Mu siku 30. Uko bimeze kose. Jinsi ilivyo. Birabyamaze gufutika. Itakuwa imefutika. Birabyamaze gufutika. Itakuwa imefutika. Ubundi buryo. Mungu anatengeneza ingine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Semere cyane vuga ngo nakiri ubundi buryo. Tokea ingine njia. Vuga ngo nakiri ubundi buryo. Tokea ingine njia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Aiwe hallelujah. Amen. Aiwe ndimo ndumva igitangaza muri aya materaniro. Nasikia muujiza huko na bubujika. Ndimo ndumva kugira neza n'Imana muri aya materaniro. Nasikia matendo makubwa ya Mungu. Ongera usebere vuga ngo nakiri ubundi buryo. Napokea ingine hali. Ongera. Napokea ingine hali. Subiramo. Napokea ingine njia.
oya imana irabyanze. Aya masengesho waje gusenga muri aya materaniro, haya maombi umekuja kuomba, imana izibanganije amateka mabi ku buzima Mungu bwawe. anabadilisha historia ya maisha Imana yako. igukuyeho agakengerwe. Mungu anatoa zarau. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Iyo aba bagusuzuguraga baguhaye n'amafaranga afatika, Wangekudharau wanakupea pesa za maana, bagusuzugura nta n'umumaro bakumariye. wanakudharau na kuna faida yoyote. Nubwo yigeze kumbwira ngo nzagusabira akazi, Kuna mtu aliwahi nitakupea kazi, ndangije ndabyemera. baadaye nikakubali. Igihe cyo kukansabira agahita ashakisha izindi mpamvu, Baada ya kuniombea akatafuta sababu, agahita numa ahantu kure, akaenda mbali, akanshakira gahunda nyinshi kugira ngo ngume muri bya kibazo. akanipatia mipango mingi nikae kwa hiyo shida. Nagaruka ngasanga amasaha yandenganye, Niliporudi saa zikaniendana, mbega arimo aramima iko ananitest kugira ngo bigaragare yuko ari jyewe wabuze umwanya, ili zirika ni mimi nimekosa muda, cyangwa se akazi nimo ndakora katevye guhagarara. ama kazi nafanya imekawia kusimama. Nuko abantu babaye, nuko abantu bameze. Ndivyo watu walivyo. Ndagushimiye Mana yanjye Asante Mungu wangu, yuko ubwoko bwawe butabaye. maana taifa lako nalisaidia. Ndagushimiye kubahaye ubundi buryo. Asante maana unawapa njia Rambura ingine. ibiganza wakira ubundi buryo. Nua mikono, pokea ingine gisi ya kuishi. Haleluya. Amen. Hari ubundi buryo ugiye kubonamo akazi, Kuna ingine njia unaenda pata hari ubundi kazi. buryo Imana igiye kukuzamura, Kuna ingine gisi Mungu anaenda kuinua. hari ubundi buryo Imana igiye kukugirira neza. Kuna ingine gisi Mungu anaenda kutendea Ubu fema. buryo bwakire. Hii hali ipokee. Munyiganze utamukoze ngo reka profete gato yaguhanurire. Usimuguse mchikiso, mwambie nabii anataka kutabirie. Mubwire ngo bugaye uburyo bumwe, Mwambie kolpani moja. mubwire ngo bugaye uburyo bumwe ku buzima Mwambie bwawe, wakifunga njia moja kwa maisha yako, ariko Imana yuguruye inzira indwi Mungu z'umugisha. anafungua njia 7 za baraka. Imana ibiguhereye rimwe. Mungu anakupa yote pamoja, Ndimo amani ndumva na umuntu muri pesa. kino kibanza ugiye gutabarwa Niko n'Imana. nasikia mtu anaenda saidiwa. Ndimo ndumva umuntu ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Niko nasikia mtu anaenda ona mkono wa Mungu. Ndiko ndumva umuntu ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Niko nasikia mtu anaenda ona mkono wa Mungu. Bwira mugenzi we ngo amahoro. Ambie jirani yako amani. Arabyakiriye. Anapokea. Iri jambo amahoro Yesu yaribwiye intumwa ze bari agiye mu ijuru. Neno amani Yesu aliambia wanafunzi alipopanda mbinguni. Arababwira ngo amahoro y'Imana bane nawe. Akawaambia amani ya Mungu iwe nanyi. Amahoro y'Imana akubeho. Na wewe amani ya Mungu iwe juu yako. Wari uzi ko hari umuntu ugiye gukira indwara abaganga bananiwe mu minota umwe? Kuna mtu anaenda pona magonjwa madaktari walishindwa kwa dakika moja. Hari umuntu ugiye gukira indwara abaganga bananiwe mu minota umwe? Mtu anaenda pona magonjwa waganga walishindwa kwa dakika moja. Hari umuntu ugiye gutabarwa n'Imana mu minota Kuna umwe? mtu anakuja saidiwa na Mungu. Yesu ashimwe. Amen. Ngibiguhiga ntibizabura, abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi iyivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye, ibitari ibyo yarabikoze. Amahanga yose yo mu isi ubahagurukiye kukurega, inama zirakorwa rwihishwa ngo barashaka kuguhitana. Bazagukura he, bazakuvana he, Imana ariyo ifite urufunguzo. Uramenye ntushidikanye, ibitari ibyo yarabikoze, ariko Imana nyir'ijuru n'isi
Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ngiye gutanga uburenganzira kuko Imana irabumpaye. Nataka nipane uhuru maana Mungu ananipa uruhusa. Numvishije Imana inyemereye. Nasikia Mungu akinikubalia. Ngiye gutanga uburenganzira. Naenda kuachia watu huru. Ngiye kugusinyira. Naenda kupakia. Niba ari kashe ngiye kuyigutereraho. Kama ikajamba unapigiwa ndani. Iyi minsi 30 Imana ishyize imbere yawe. Siku 30 Mungu ajasema nawe. Icyo kibazo cyawe cyamaze kurangira. Shida yako Mungu ajasema nawe. Icyo kibazo cyawe cyamaze kurangira. Shida iwe imeshatoka. Agasuzuguro kawe kabahagaze. Iwe imetoka. Karawa kahagaze. Iwe imesimama. Karawa kahagaze. Iwe imesimama. Haleluya. Umusozi muremure ubona imbere yawe. Mulima mrefu uko mbele yako. Mu minsi 30 katika siku uraba wamaze kuhava. Umeshatoka. Hari abantu mu minsi 30 bagarutse ahanga bameze neza. Kuna watu siku 30 watarudi. Hari abantu mu minsi 30 bagarutse ahanga Imana yabatabaye. Siku 30 watarudi ni wazima. Hari abantu mu minsi 30 bagarutse bafite amazu yabo. Siku 30 watarudi wako na nyumba. Hari abantu mu minsi 30 bagarutse bafite utuzi dutandukanye. Watarudi wako na kazi. Onya ahantu ugiye gukura amafaranga hatandukanye. Naona unaenda pata pesa pale. Onya ahantu Imana igiye kukugirira neza yamaze kuhatugutegurira. Unaenda kutendea vema. Haleluya. Amen. Nukuri kw'Imana yo mwijuru. Kweli ya Mungu wa mbinguni. Imana irakutabaye. Mungu anakusaidia. Kandi Imana ikugiriye neza. Tena Mungu anakutendea vema. Tuyizamurire icyubahiro. Inulie Mungu tukufu. Tuyizamurire icyubahiro. Inulie Mungu tukufu. Tuyizamurire icyubahiro. Inulie utukufu. Tuyizamurire icyubahiro. Utukufu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Warupfuye nabi ariko Imana itumye bigenda. Ulikuwa unapita na kifo mbaya lakini Mungu anakusaidia. Satani yaragerageje ngo ntuzaboneke muri aya materaniro. Shetani alijaribu usionekane kwenye huu mkutano. Kugira ngo utazumva iyi message. Lakini hakutaka usikie hii ujumbe. Uragerageza ubona ngo ba umejaribu lakini leo umefika. Uhuye n'ubundi buryo Imana yari yateguye. Umekutana na vile Mungu aliandaa. Basa patokoro mosandire borefoya. Lamreze kotayimiria varara basandi kufoya. La peta tayazaya. Umuntu yarakubwenga azakuvuganira aranga. Kila mtu ataongea nawe akikona. Imana ihagurukije abantu 7 bagiye kukuvuganira. Mungu anasimamisha watu 7 wanaenda kukutetea. Cyaciye n'ivyawe. Umuntu yanze kukwereka inzira imwe. Mtu alikataa kuonesha njia moja. Imana igiye kukwereka inzira 7. Mungu anaenda kuonesha njia 7. Kandi izo nzira zirashika. Hizo njia zitafika. Ijambo rirambwira ngo naho abagenzi baba arabaswa. Neno linaniambia hata marafiki wao nzira ntabwo bazayiyoba. Hiyo njia wataifunga. Inzira y'Imana naho waba utazi gusoma. Njia ya Mungu hata kama ukusoma. Inzira y'Imana naho waba utarize. Njia ya Mungu hata ukusoma. Uyinyuramo ukagera ku cyo Imana yaguteguriye. Unapita kwa kile Mungu alikuandalia. Oh, haleluya. Amen. Abantu barwaye indwara y'igitigu. Watu ambao wanauma ugonjwa wa mafafa. Abantu barwaye indwara y'igitigu. Magonjwa ya mafafa. Nibo bantu Imana ihereyeho ikiza. Ndiyo Mungu anaenda ponya. Muri aya materaniro. Katika hii mkutano. Hari ikintu Imana ivuganye nanjye. Kitu Mungu ananiambia. Irambwiye ngo ivy'indwara byo. Ananiambia mambo ya magonjwa. Iraza kubakoraho baraza kuva hano bakize. Watatoka wamepona. Kugira ngo umugisha muze kuwinjiramo neza. Ili baraka iwaingilie vizuri. Hari umuntu kuva mu bwana bwe ku myaka 15. Kuna mtu tangu miaka 15. Yarwaye estoma ageze mu myaka akuze nubi estoma iracyamubabaza. Aliumwa estoma mpaka
mpaka leo ngali namusumbua. wagiye kwa muganga barakubwira ngo ubwoya bwarapfutse, Umeenda hospitali wakakwambia manyoya imekatika, ariko umva ukuntu Imana ikubwiye. lakini sikia hili neno Mungu anasema. Imana imejeje ubundi bwoya, Mungu anaotesha manyoya nyingine, kandi Imana iguha estoma nzima. tena nakupa estoma nzima. Imana iguha estoma nzima. Mungu anakupa estoma nzima. Hari abantu bagera kuri 14 Imana ikijije Watu estoma. 14 Mungu anawaponya Ndimo estoma. ndabibona Imana itangiye gukiza abantu. Naona Mungu anaenda kuponya watu. Imana itangiye gukiza abantu. Mungu anaanza ponya watu. Imana iguha ibyo kurya. Mungu anakupa chakula. Ntabwo ishaka ko estoma izakubuza ibyo kurya. Hataki estoma ikukoseshe. Kuvuga ngo ndya ibi ngibi ntabwo ndya ibi ngibi. Aseme sitakula hivi wala Indwara yose yaguhagararaga imbere, kila magonjwa ilisimama mbele yako, Imana igukuyeho. Mungu anarutoa. Hari abantu barwaye amaguru hano. Kuna watu wana magonjwa ya miguu. Umwe ndimo ndabona umupfumu yakoze ku kuguru kwiwe, Mwingine naona mganga wa kienyeji amepiga chale. amaze gukora ku kuguru kwawe hari ibintu byamenetse bivamo. Baada ya kuchanja chale kuna vitu vimetoka. Uwo muntu narambura ikiganza mu Huyo kibazo. mtu kama yupo ainue mkono. jewe narigeze kugwara ukuguru Niliumwa mguu, ndaja ku mupfumu, nikaenda kwa mganga wa nari kienyeji. narivuje kwa muganga vyarase, Nimetibiwa hospitali imekata. agukozeko kwavuyemo ibintu birenduka, Politoka vitu kama ariko ulenda. kwitwa ko kwakize ariko nikwakize neza, Haikupona kandi vizuri ndakumaranye imyaka myinshi. na hivi ni miaka mingi. Nuko kuryo Nuko kubafu oya si wowe. Si wewe, nataka Ingo wakuume. nawe ngusengere. Kuja nawe nikuombee. Undi ari hehe? Mwingine iko hapa. Mera mikrofone uriya. Byagenze bite? nanje naragwaye ukuguru, Nimeumwa mguu, kuranja kuravyimba kungana n'umusozi wose. ikafura kama Mama ndagenda ku mupfumu, kenda kwa mganga wa kienyeji. ama havuyeyo ibintu vy'amazi, Palitoka vitu kama ariko maji. ubunya kuratambuka. Hivi ni Ukuguru atembee. kumeze gute? Nuko iburyo. Ukubafu. Oh la ndashaka kuguru kw'iburyo, ngwino nawe. Nimefunuliwa mtu wa mguu wa kuume. Ndakeneye kuguru kukuryo. Mguu wa kuume. Ni wowe? Sawa, ngwino hano. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana kumwe, turafise Imana ikiza amaguru, turafise Imana yamiri kumwe natwe, turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe. mufate ku maguru yanyu. Ngiyaba narose amajambo akwiye, nkaronka n'ijwi iry'abamarayika, zamura uko kuguru kwawe, Inua mguu wako, tuza ngushyire amavuta. Data mu izina rya Yesu, Baba katika jina la Yesu, Mana ikiza, Mungu nayeponya, Mana ishobora byose, Mungu nayeweza, Mana ihambaye, Mungu nayeweza yote. ndagushimiye kugira neza kwawe. Asante maana unatenda vema, Uri Imana ishobora byose. Mungu nayeweza. Ndasengeye uyu mubyeyi, Naombea mama huyu, reka imbaraga zawe zikora igitangaza. nguvu zako zitende muujiza. Ibi abaganga bananiwe, Vile waganga walishindwa, ndasenze ngo uyu munota kwanzia saa hii ubushobozi bwe bukora igitangaza. uweza wako tende muujiza. Ndakora operasiyo, Nafanya upasuaji, reka uyu munota abe muzima. kwanzia saa hii awe mzima. Imbaraga zawe zikora igitangaza muri kuno Nguvu kuguru. zako zitende muujiza kwa mama huyu. Ku kuguru ndakuramo ububabare bwose, Mguu naondoa kila maumivu, ndakuramo uburibwe bwose, natoa kila maumivu mu izina rya Yesu. kwa jina la Yesu Kristo. Akire abe muzima Awe mzima mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. amen. Amen. Subira mu kibanza cyawe urakiza. Rudi nafasi yako. Ngo haufananishwi
na kitu kingine. Umefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine. Nzibavuga Pasikazi aba ku Buterere, agwaye amaso, umugongo, amaguru. Anaumwa macho, mgongo na miguu. Hano musengere mufasha abantu ariko bagire vuba na vuba bazangamba. Saidia watu wawe. Sabimana Esperance. Data mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo imbaraga ze zikora igitangaza nguvu zako zitende muujiza. Akire mu izina rya Yesu. Apone kwa jina la Yesu. Amen. Sabimana Esperance aba ku Buterere, agwaye umusonga mu rubavu, bigendagenda umubiri wose. Kichome natembea kwa mwili wote. Abarwayi nzanya nangiza gusengera muzajye muhita munyura hanga mugende. Wagonjwa ambao nimeombea waende. Ndagushimiye kuri Imana ikiza. Mungu naiponya. Uri Imana ihambaye. Mungu naitenda. Umubiri wose ararwaye kandi araremvye. Mwili wote unasumbuliwa. Abe muzima mu izina rya Yesu. Awe mzima kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ayo mashini barayimana tu. Hiyo mikono kama ni ya Mungu ichape. Kamariza Claudine aba mu Cyarama, agwaye gikomera imyaka 2 cyaranse gukira. Claudine Charama ana mukidonda miaka 2. Ponyora hano. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Imyaka 2 ni myinshi. Miaka 2 ni mingi. Ariko uyu munota kuanzia saa hii ndasenze kugira ngo iki gikomere cyume mu izina rya Yesu. Iki donda kikauke kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Nakirutimana Yoeli aba mwitenga, afise ikivyimba mu nda, aryamye biranka ko ahindukira. Warurwaye ikivyimba. Aliyekuwa na kivimbe kirakize, kinapona, kiragiye, kinaenda. Wa kivyimba umaze igihe kinini waramuzengereje. Kivimba muda mrefu na msumbua. Rekura ubuzima bwiwe. Achia maisha yake. Abohoke kandi abe muzima. Afunguliwe nawe mzima. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mumfashe dukomere Imana mashimani. Pigia Mungu mikono maana anaponya watu. Sawa. Budi Virginie aba ku Buterere, agwaye amanere, akumva ibigendagenda mu mutwe. Manere. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Aya manere ndayahagaritse. Manere na isimamisha. Hakongere kubabara. Asiumie tena. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Imana irimo irakiza abantu mukaga kuyikomera. Pigia Bwana makofi. Habonimana Oliva aba kumuyira, ukuboko kuramubabaza, imisonga n'ibinyanya. Genda Imana iragukijije. Nenda Mungu anakuponya. Kandi uri muzima none hamwe. Tena uko mzima kuanzia saa hii. Ndi mugwanko Consolata aba ku Buterere, agwaye stoma, amafyigo, aribwa no munda. Data mu izina rya Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu. Ndasenze kugira ngo umukize kandi umutabare. Naomba mponye na umsaidie. Baraka zawe zikora ibitangaza mu izina rya Yesu. Nguvu zako zitende muujiza. Amina. Amen. Se ni Buterere yonyine nta handi hawe. Ni Buterere yonyine nta bandi barwara. Ni Buterere peke yake kwani hakuna wengine. Tuzibiganza. Nigonza Anne Marie aba mu Kamenge, agwaye amaso, umugongo n'amavi. Data ukiza kandi uhambaye. Mungu naipona, Mungu wa ajabu. Ndagushimiye kubw'imbaraga zawe. Asante kwa nguvu zako. Arakize kumrambika ikiganza. Anapona na mnyoshea mkono. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Uwo mwana afise ibintu bimuniga akamera nk'umusazi. Ndafashe izi mbaraga z'abadayimoni. Nashika kila roho za mapepo. Zijya zimuniga zikamutwara umwe. Zinamuniga zinapeleka akili. Ntakongere kubabara. Asiumie tena. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Iyo mwagiraga amaso yo kwizera mwakomera Imana amashyi. Ungekuwa na macho ya imani ungeona kile Bwana anatenda. Sabimana Boniface aba ku Buterere, afise imisonga mu nda, agwaye umugongo uracika agashaka gutemba. Zamura ibiganza byawe. Inua mikono.
data mu izina rya Yesu. Baba, katika jina la Yesu Ndakora operation kuri uyu mugongo. ninafanya upasuaji kwa mgongo huu, Ntakongere kubabara ukundi. asiumizwe tena Mu izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Amen. Sadoki aba mu Kinama agwaye umutima kandi araraba. Ntuzongere kuraba. Usizimie tena. Uyu mutima birarangiye nonaha. Imoyo kuanzia sasa imeisha. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Singira nkabo François abanyambuye agwaye umugongo n'umusipa. Tuzi ibiganza byabo. Inua mkono. Umusipa n'umugongo ndategetse ngo bihagarare. Shipa na mgongo visimame. Yararwaye kinini cyane. Ni muda mrefu. Ariko uramukishije Mana. Lakini Mungu namponya. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Keza Kimana Berize aba mu Kamenge agwaye infection ubugumba n'ishano. Maze igihe kingana icyo utabyara. amezi 11. Mezi 11 ni makeya. Hiyo ni miezi midogo. Data mu izina rya Yesu. Baba, katika jina la Yesu Ndategetse ngo iyi nda ije mu mwana. naamuru sai mtoto aingie. Imbaraga zavuze ngo ntazavyare. Nguvu zilisema hata za. Ndazivuguruje none hamwe izina rya Yesu. Nazibadilisha kwa jina la Yesu. Daimoni werekura ubuzima bwiwe. Kila pepo achia maisha yake. Rekura ubuzima bwiwe. Achia maisha yake. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Niyo mungere Israeli aba mu Buterere araribwa mu nda ababwa no mu maso. Ndashimye Imana kuri Imana ikiza. Asante Mana uko mponyaji. Uyu mwana imbaraga zawe zikomeze ikora igitangaza. Nguvu za ajabu zimuguse. Ibimubabaza mu nda n'amaso. Vinavyomsumbua tumbo na macho. Bitegetse kugira ngo bimurekure. Naamuru vimuache. Abe muzima nonaha. Awe mzima kuanzia sasa. Rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Uwizeye Ayo mashyi wumva na yawe Mana. Hiyo mikono ni yako Bwana. Uwizeye Senti aba mu Kamenge umutwe uramubabaza cyane akava umwuna. Fata ku mutwe wawe. Kubabara birahagaze. Maumivu yanasimama. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Safari Benjamin aba mu Kinama agwaye umusipa. Mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Uyu musipa ndasenze ngo akire nonaha. Erni isimame kuanzia sai. Abahoke mu izina rya Yesu. Afunguliwe kwa jina la Yesu. Habonimana Pascazi aba Isare agwaye umutima ararurumba mu mugongo. Mu izina rya Yesu Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ndasenze kugira ngo abe muzima. Naomba awe mzima. Ukuboko kwawe gukomeye gukora igitangaza ku buzima bwe. Mkono wako wa ajabu utende muujiza. Amen. Amen. Uwimana Janine abigitega yarabyaye umwana arapfa haheze imyaka ibiri ntarasubira gutwara inda aribwa umugongo kandi. Akira undi mwana. Pokea mtoto. Akira undi mwana. Pokea mtoto mwingine. Cyakubabazaga umugongo kivuye mu nda. Kilichokusumbua kwa mgongo kikuache. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Savyimana Gerardine abakirekura agwaye amaso umutima umutwe ubwenge buratakara. Data mu izina rya Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Ndasenze ngo uyu mwana umutabare. Umsaidie. Ndetse na mama wiwe. Pamoja na mama yake. Ukuri Imana igira neza. Maana uko Mungu naitenda vema. Izina rya rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Jina lako liheshimiwe kwa jina la Yesu. Amen. Karausi Pendege agwaye ubugumba afise umwana w'imyaka 18 byaranse ko asubira gutwara inda. Mu izina rya Yesu. Kandi naja mu maraso. Jina la Yesu. Uyu munota amaraso ayagemo. Damu aipate. Ndagira ngo ibyafashe amaraso yiwe. Vilivyoshika damu zake. Biyarekure none hamwe izina rya Yesu. Viachie sai. Ajye mu maraso. Aone siku zake. Kandi yibungenge nonaha. Tena apeleke mema. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Dayize Cecile aba mu Kamenge agwaye igisigo atwaye inda ziravayo zimaze kuba 3. Zamura ibiganza byawe. Inua mikono.
mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Wagisigo we, Kidudu ya tumbo, ndagutegetse ngo uve mu nda yiwe. naamuru toke katika hii tumbo. Akeneye kuvyara nk'abandi bana. Lazima uzae kama wengine. Akeneye gukikira umwana. Lazima ulee mtoto nk'uko abandi bamukikira. kama wengine wazazi. Waravuze ngo ntabwo bizashoboka. Ulisema haitawezekana. Imbuto zose z'umugabo urazifata. Kila mbegu zote natafuna. None urananiwe. Na leo unashindwa. Ndakunanije. Ninakushindisha. Mwirukanye ntaguteguje. Nakukimbiza bila kuandaa. Va mu nda yiwe. Toka katika tumbo lake. Va mu nda yiwe. Toka kwa tumbo lake. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Mbere Imana Leya aba mu Kamenge inda ziravayo. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Inda ntizikongere kuvayo. Mimba isiporomoke tena. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sengiyumva Makurata aba mu Maramvya ababara umubiri wose. Ndasengeye umubiri wose kugira ngo ube muzima mu izina rya Mwili Yesu. mzima uwe mzima kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Niyo Kwizera Esperance aba mu Maramvya. Zamura ibiganza. Byamufatiye mu mabo gira guca ibiganza. Mu bwonko no mu maso no mu misaya. Ibiki? Ibiki? Ibigwara byamfashe biza nk'amaso bifata mu bwonko no mu nda biraribwa ndaribwa cyane. Kwa muganga bakubwiye ngo iki? Barampaye imiti naranyoye ariko sindakira. Maze ngoma nkwiza imyaka 2 ngwaye. Akaribwa no mu nda. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ndasenze imbaraga zawe zikora igitangaza. Nguvu zako zitende mu nchi. Ube muzima mu izina rya Yesu. Ube mzima kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ayo mashina y'Imana. Iyo mikono ni ya Mungu. Ndacayisaba Marceline aba mu Kinama amaso ntabona neza amaze umwaka ataja no mu maraso. Zamura ibiganza vyawe. Inua mikono. Uri Imana ishobora byose. Mungu nayeweza. Ndamusengeye ngo mutabare. Ninamwombea umsaidie. Iki kiganza murambitseho. Mkono na umnyoshea. Abaye muzima nonaha. Awe mzima kuanzia sasa. Maso ye abaye mazima. Macho yake yawe mazima. Kandi no mu nda ye harakize. Tena tumbo lake linafunguliwa. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Nkurunziza Berize aba mu Buterere amene ku mutwe agaca azungurirwa agaca atemba hasi. Imbaraga z'Imana ziragufasheho. Nguvu za Mungu zikuguse. Urakize kandi urabohotse. Napona na unafunguliwa. Ibituma utemba ntibikongere kugaruka. Vinavyosababisha unaanguka Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ewens. Ko wambaye ishapuru ukayinyegeza twebwe hano ntacyo bitwaye. Ko murabona twe ntacyo bitwaye twebwe nta. Sisi hatuna sababu hata uvae chapele. Amina tu. Subire mu kibanza cyawe. Ngabirano Marlene aba mu Kamenge inda yarapimishije barayibona ariko agiye muri ecography bakayibura. Yapimishije hehe se niba barayibonye? Wakarete. Hamwe barayibonye handi barayibura. Ecography niho batayibona. Hanyuma bayibona he? Mimishije gusabisana. Akipimisha anapata mimba, lakini akienda kwenye ecography mimba ipatikane. Zamura ibiganza vyawe. Inua mkono. Uwiteka nyiricyubahiro. Mungu mwenye nguvu. Iyi nda yiwe turayibonye. Itumbo tunairudisha. Kandi abadayimoni bongere kuhagarara ku. Tena mapepo wasisimame. Turirukanye imbaraga zose z'umwiza. Tunakimbiza kila pepo chafu. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amina. Niyo nkuru Eliana aba mu Kajaga indi ifise amezi 3 ubwa mbere barayibonye ariko ubu bavuga ngo ntayo babona. Uri Imana ishobora byose. Mungu nayeweza. Iyi ndayisengeye kugira ngo imbaraga zawe zikore ibikomeye. Imimba nayombea ili uweza wako onekane. Igaragare ku mugaragaro. Ionekane kwa mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nizigimana Jeanette aba mu Kamenge yifuza umwana byaranze ko asama afise umwe n'amaso byaranze ko akira hose yaragiye arivuza biranga. 1 2 2 3 4 5 5 6 7 umwana araje. Mtoto anakuja. Manirakiza Emmanuelina aba kumuyira ababara umutwe umusaya n'amenyo. Umutwe umusaya n'amenyo.
data mu izina rya Yesu Baba katika jina la Yesu arabohotse kandi arakiza anafunguliwa na anapona mu izina rya Yesu kwa jina la Yesu amen. Niyakire Consolata wa Mukamenge agwaye hypertension ntibikunda kuja muri toilette n'ibizunguzungu. Data urakoze kuko uri Imana imukijije Asante maana unamponya kandi umutabaye mu izina rya Yesu unamsaidia kwa jina la Yesu. Ndereyimana Venera aba mu Gihosha agwaye ishano imisonga mu mutwe nyinshi. Data mu izina rya Yesu Baba katika jina la Yesu iri shano rirahagaze mu nda ye sumu isimame katika tumbo lake abaye muzima mu izina rya awe Yesu mzima kwa jina la Yesu. Ndayishimiye Gertrude aba mu Kinama agwaye diabete asma n'amaso mu izina rya Yesu kwa jina la Yesu. mwuka wa diabete ndawuhagaritse Roho ya kisukari asima ninaisimamisha. n'amaso birakize mu izina rya Asma na Yesu macho vinapona kwa jina la Yesu. amen. Uwizeye Dairene aba mu Kinama agwaye hemoroide. Data mu izina rya Yesu Baba katika jina la Yesu. wabaye iki hano narikira umubebe bigenda bite nariko ndavura hama igikopo gica kirankata igiki igikopo Data mu izina rya Yesu Baba katika jina la Yesu ndasengeye umwana ngo mukize naombea mtoto mponye hemoroide ntikongere kugaruka ku buzima hemoroide isirundi tena mu izina rya Yesu kwa jina la Yesu. Nicaye nzi Genevieve aba kumugoboka. Yitwa nde? Nicaye nzi Genevieve. nicaye nzi Yego. Aba kumugoboka ukuguru kujamwo ibinyanya bikanka ko atambuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Baba Mana katika ikomeye jina la Yesu ndahagaritse ibitero byose ku buzima bwe na nyamazisha kila vita kwa iki maisha. kivyimba kiri mu gitereko Hii kivimbe iko katika kizazi ndagira ngo kivemo mu izina rya kitoke Yesu kwa jina la abe Yesu muzima awe mzima. amena. Niyo nkuru Aline aba mu Gihosha amaboko yiwe aravyimba n'imisonga myinshi mu izina rya Yesu Kwa Kristo jina la Yesu Kristo aya maboko yawe ntabwo azongera kuvyimba usivure tena mu izina rya Yesu kwa jina la Yesu. amen. Kubw'Imana Rashmi aba ku Buterere yari isumu aradawa umwanya wose amaso yaraka amaraso. None se amaraso ko yakamye kwa muganga ntago bajya basubiza amaraso yarakamye n'ikirato nari namujanye mu bitaro aca ku marembo aca ndamukureyo ndamuja mu masengesho genda mu amaraso agarurwa na Betrave. Data mu izina rya Yesu Baba katika jina la Yesu ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zikora ibitangaza naomba nguvu zako zitende mu muujiza izina rya Yesu kwa jina la Yesu. amen. Amen. Genda arakiza Nenda napona. Irambona Gabriel aba mu Ngagara umwana yaravunitse ku itako. Yavunwe n'iki? Mwe mikrofone. Nundi mwana bigana niwe yamusunitse aragwa hasi acaravunika. Wewe mupfana iki? Ni shangazi wiwe. Shangazi w'umuntu se ajya bacangaza afite imyaka 14. Bibahora? Umuntu akabasha abashangazi baba bakuze. Yavunitse itako? Ego. Kwa muganga se ntago bamwopeye? Oya, yavunitse kwa gatatu. Kuki mutamujyanye kwa muganga none? Bariko baramuvura bamushizeho umuti. Hey. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ndabizi kuri Imana ikiza. Najua kwamba unaponya. Ndamusengeye ngo imbaraga zawe zikora igitangaza. Naomba nguvu zako zitende muujiza. Ubushobozi bwe bukora ibikomeye. Uwezo wako tende muujiza. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwizera Imana Deogratias aba mu Kinama agwaye ugwagasha amaso n'umushishito uramubabaza.
mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, araba muzima, awe mzima uhereye aka kanya. kuanzia saa hii. Urakoze mwami, Asante mu Mungu, izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. aryamye mu nzu ngo asanga aryamye hanze. Bigenda bite? banjyamye mu nzu kubera je navuye mu muryango w'Abafrimason. Imana niyo yandokora, Ngo Imana yarandokora. Imana yarandokoye je nari umufrimason, Mungu amemwokoa, alikuwa Freemason. na papa na mama n'Abafrimason. Papa na mama walikuwa Freemason. Twavukiyeyo twese, Tumezaliwa ndani sote. hama baca bafatira ku ishengero ngiye kwica umuntu, Wakashika kanisa, ca ndakizwa. mimi nikaokoka. None baguma bandondera, Kila siku huwa wananitafuta, njamye mu nzu usanga njamye hanze. akilala ndani huwa najikuta ako nje. Nari njereye kugira ngo musengere, Nimekuja hapa nikitaji msaada wa maombi, kuko barampiga cane. maana huwa ninawindwa sana. ni ku ruhe rusengero bagufatiye? Ku rushengero rwa Eveb. Ilikuwa kanisa ya Evebu. Ubwo muntu bari bamugutumye bo ba Freemason? Ego, twari twagiye turi abantu babiri, Ehe. hama turamuteza imishwarara, aragwarira mu rushengero. Walikuwa walitutuma watu wawili, tukatuma moto ikashika Mu kanisa. rushengero nk'ubu ngubu nk'uko nyene? Kanisa kama hii. Hariho igikorane twari twigiriye muri misozi wacu, hama baca baradufata. Palikuwa mkutano, walienda kwa mishene yao wakawashika. Ahangaha nta bene wanyu uri murabonamo? Sa? Hano nta bandi ba Freemason uri murabonamo? Hakuna Freemason fulani unaona hapa? Oya. Ntabubonamo? Oya. None urashobora gusohoka mu nzu yugaye ugasanga uri hanze? Jenge njyama mu nzu, njyamye nkubyutse nkikangura mu gitondo asanga njyamye hanze ca muri toilette. Huwa nalala nyumba inafungwa, akiamka najikuta chooni wala iko nje. Mama wawe arabizi se? Baciye banca mu muryango, ubu mba ku muntu. Walifika wananitoa katika familia sababu ameokoka. Ariko bo baracyari yo nyine? Babirimwo bose, na papa na mama na batoyi banje na mukuru wanjye. Wote, baba, mama, wadogo zangu na dada zangu bado wangali kwenye hicho chama cha Freemason. Nagomba musengere kugira ngo bihagarare kundondera. Nahitaji msaada wa maombi ili wasirudi kunitafuta. Wow. Bambwiye ngo kuri ino wari ngo ntujuje ingunguru 25 z'amaraso ngo baroca banyica. Wamemwambia kama hajapata mitungi 25 ya damu nutaronka atakufa kwa ino wele. Ngo nataronka ingunguru 20, ubwo harimo nk'abantu bangahe? Baba ari beshi cyane. Ngungulu 25 ya damu huwa ni watu wengi sana, na kama haipati kwa Noeli atakuwa pia yeye sadaka. Maze kwica nk'abangahe? Jena kijijwe maje kwica abantu beshi kwa jena tangoye kwica afite imyaka 9. Nimeua watu wengi, nimeangia kwa Freemason nikiwa na miaka 9. Uyu mukobwa tumubohoza aveyo, tumufungulishe ave mu ba Freemason, atoke kwa mikono ya Freemason. fata gutya, vuga ngo mwami Yesu. Bwana Yesu. Mwami Yesu. Mubo wapfiriye nanjye narindimo. Uliofia na mimi nimo. Wapfiriye nanjye narindimo. Ntabwo nshaka kuguma kwa Satani. Takubaki kwa Satani. Igitambo cyawe ku musaraba. Igitambo cyawe ku musaraba. Nanjye cyambayeho. Nanjye cyambayeho kwangu. Ndagusavye imbabazi. Nahitaji huruma. Ndashaka kuba umwana nk'abandi. Nahitaji kuwa mtoto kama mwingine. Ndarushye. Nachoka. Nta ruhara nabigezemo. Sikuwa na ujasiri ndani. Ndakeneye kuntabara. Nahitaji unisaidie. Maze igihe kinini cyane ngowe. Ni muda mrefu nachoka. Vuga nta kibazo.
maze igihe kinini cyane ndushe, maze kinini cyane ndushe, muda mrefu nachoka, ndagukeneye Yesu, ndagukeneye Yesu, Yesu mwene Dawidi, Yesu mwene Dawidi, ntabara kandi unkize, ntabara kandi unkize, ngirira neza, ngirira neza Yesu, Yesu, ntabara ntabara unkize, unkize, ndambiwe kurara amajoro, ndambiwe kurara amajoro, ndambiwe kurara mu matuwarete, ndambiwe kurara mu matuwarete, ndi umwana nk'abandi, ndi umwana nk'abandi, nkeneye kubaka, nkeneye kubaka, nkeneye kazoza k'ejo, nkeneye kazoza k'ejo, Mana mbabarira, Mana mbabarira, umuvumo byose bindiho, byose bindiho, bimveho, biveho, ababigizemo uruhara kugira ngo mbemerewe nabi, ndabababariye, ndagusavye ngo nawe umbabarire mu izina rya Yesu. Amasezerano nakoranye na Satani ndayafuse, nkoranye isezerano nawe, ndi umwana wawe, nawe uri uwanjye, mu izina rya Yesu. Amen. Ingo hano Data, ndagushimiye kuri Imana. Baba, asante maana uko Mungu. Ugize neza. Asante, umetenda vema. Ugize neza gutabara mushiki wacu. Umetenda vema kusaidia dada yangu. Ugize neza kumugirira neza. Asante maana umenitendea vema. Yararushye bihagije. Amechoka vya kutosha. Yarananijwe. Ameteswa. Ariko uramutabaye. Lakini umemsaidia. Ayo mashyi dukomye nayawe. Hiyo mikono tunapiga ni yako. Izina rya Yesu. Jina la Yesu. Amen. Amen. Utuye hehe? Unaishi wapi? Utuye hehe? Mkinama. Sasa ugerageza uboneka hano kuri eglise. Jikaze uje kanisani. Sivyo? Nibi nagushobokera uzaje muri korali. Ikiwezekana uje kwa kwaya. Subira mu kibanza cyawe. Rudi fasi yako. Ayo mashini barayi Imana tuya. Hiyo mikono kama ni ya Mungu naweza ipiga. Ayo mashyi tuyakome cyane. Hiyo mikono tuipige. Nari ndimo ndavuga ngo Imana iguhaye ubundi buryo bwo kubaho. Mungu anakupa ingine jinsi ya kuishi. Nicyo kintu utahanye muri aya materaniro. Hiyo kitu naenda nacho katika hii ibada. Imana iguhaye ubundi buryo bwo kubaho. Mungu anakupa maisha ingine. Imana iguhaye ubundi buryo bwo gukemura icyo kibazo. Mungu anakupa jinsi ya kutatua Yesu. Buri muntu wese wicaye nave hasi dusenga Imana. Kasimame tuombe Mungu. Oh, nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwenda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushe nguyu mwuma, Yesu araza ati mwana zamura ibiganza byawe. Inua mikono yako. Vuga ndagushimiye Mana. Asante Mungu. Ko unkuriyeho aksida. Maana unaniondolea ajali. Yari igiye gutuma mvunika igufa. Ilitaka nivunjike mfupa. Unkuriyeho aksida Mana. Unanitolea ajali Mungu. Unkuriyeho kumaramara. Unaniondolea kuaibika. Urakoze Mwami. Asante Mwami. Umpaye ubundi buryo. Umenipa hali nyingine bwo kubaho neza. Ya kuishi vizuri. Aya materaniro y'uno munsi. Imkutano ya leo. Aranejeje. Inanifurahisha. Kubw'igitangazo nkoreye. Kwa muujiza unanitendea. Nanjye aya mashyi nyakomye kubera wowe. Nami makofi napiga ni juu yako. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Zamure amazi mwazanye tuyahezagire. Inua maji nimeleta ni yabariki. Reka dusenga Imana. Tuombe Mungu.
data mu izina rya Yesu Baba, katika jina la Yesu ndahezagiye aya mazi nabariki maji haya, reka imbaraga zawe zibe muri aya mazi, nguvu zako zitembee kwa maji. bantu bagiye kuyanwa ubakiza indwara zose, Wanaenda kunywa waponye magonjwa babe yote, bazima kuva ku mutwe kugera ku birenge, wawe wazima kichwani hadi kwenye miguu. wagize neza kubana natwe kuva mu gutangura Asante maana ulikuwa pamoja nasi mwanzo kugeza mu gusoza, hadi kumaliza. twabonye ibitangaza n'utwumiza, Tumeona muujiza, kandi hari n'icyo uvuganye natwe. tena kuna kile umesema nasi. Ndasabiye umugisha buri wese, Naombea kila mmoja baraka, baragiye ugendane nabo, uende nao. nitwongera kugaruka muri kino kibanza Tukirudi mali hapa, tukahagaruka turi bazima, tutarudi tuko wazima, tuzashima izina ryawe. tutashukuru jina Ayo lako. mashyi wumva ko mwe Hiyo n'ayawe mikono tunapiga ni yako mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. amena.